که بریتان کشتو که جیان و مرنا وی کرد تابلوه که خیالی. گلناز قراتاش یاکو با کود ناب بریتان دیناس کرن یک جوان کسایه ین هری زیده درباره ویدا نوچه این دره و مانیپولاهات نچه کرن. گر ام بنرن جروجا مرناوی ده 25 چریا پیشینا 1909 دویان ده درباره ویدا تشتی هاتنه گوتن. او چاق ام دی ببینن که شیوازی مرنا بریتانه لگوری پیدوین دمکی ده داخویانی پککی و داخویانی رببری پککی دا دهیتا گوهارتن. پککی ده نوا پیواجون سیاسی دا دجمنه که به ده بیجه وان بریتان گوشتیه. پککی هر جاری جوروک جدا بده بیجه. جبرکو سدما سمبولیزه کرنا مرنا بریتانی جی دست پیکی و جبر برجواندین سیاسی بویه. ریزگرتن جیه مری و جیانا مروان را تنه. گر بریتان جنابا گورا خرابه او پیشی تف بکه روی وان کسان یم که جیان و مرناوی جخورا کلی دریه برجواندیان. بریتان کچک برومت بو. دما کو فهم کر او کرده بشتاری تکوشینه بو. جه تو کسی را سری خو ند دوان. هیاجی پککی راجی. ده جیانا خویا سال و نیو ده نابا پککی دا بریتانی به چر رنگی سری لبر پککی آنجی ریببرین ویین هرمی را نتوان. جبر وی سدمه او هر دم دهات تشکیل کرن. به گرانی دهات رخرکرنو ده نابند خباتی دا هات دورخستن. وی دمه او بریتانا کو سری جی تو کسی را نتواندی به مرنا وی را پککی جبو خواه کر بنگه سناریویا برجواندیان. کی دزانه بریتان چوا جیانا خوشی دستا؟ به وکیلی دی بیجین. کس نزانه بریتان چوا و دکی جان روژی دا جیانا خوشی دستایه. پککی فیلمک لسر مرناوی درست کر. وکی تی قال کرن. پیشمرگان بانکیریا و جیرا گوتیه. وره تسلیم ببه. لی بریتان گوتیه از خوراده سی خاینا ناکمو خلاتی دا آویتیه. لیا راستی اوه. بریتان لعنیا بناوی لیکان بگیرناهی بریندار دبه. ev eniyekî ku pêşmergeyê nelekî lê diman. Birîndar û yên nebirîndar xwe ji vî girî berdidin û diçin. Tenê li vî girî da bêrîtan di rewşa xwe ya birîndar da dimîne. Ji ber ku bêrîtan kesekê dirêj e û girê ku ew tê daye jî pir asê bû. Kesê hewl neda ku bêrîtanê şûn da bîne. Di heman rojê da fermandarê wê yê Herêmê Osman Öcalan bi nûnerên yenekî û pedekê ra di nava hevdîtinê daye. Di navbera wan de ji bo sekinandina êrêşan peyman tê çêkirin. Ango dema bêrîtan bi birîndarî li wî girî hatî hiştin di navbera pêşmerge û PKK da şer û pevçûn nebûn. Hemû mirovên li kêleka bêrîtan rizgar dibin û wî girî diterekînin. Hemî birîndar jî têne rizgarkirin. Osman Öcalan bi xwe bi PKK û yenekê ra peymanê îmza dike. Li gorî peymanê dê hemû hêzên PKK biçin kampa Zelê yan nêzîkî Sînûrê Îranê. Hemû gerîlayên li heftanîn Çelê yanî Çukurca û Xakurkê bi wesayîtên ku ji hêla PKK û yenekê ve hatine şandin derbasî Zelê dibin. Hemî birîndar li nexweşxaneyên Hewlêrê têne dermankirin. Mirovên li tanişa Bêrîtanê bi xwe birîndar bûyî jî li wir têne dermankirin. Piştî ku Bêrîtan li wî girî tê hiştin, êdî tu endamekî PKK naçe cihê bûyerê û ji wê çi agahiya nagirin. Tiştê ku em dizanin ev e ku pêşmerga gelek birîndarên ku li çiya hatin hiştin komkirin û ew derman kirin. Yên ku xwestin vegirin PKK jî dîsa vegêrandin kampa Zelê. Di derbarê bûyera Bêrîtanê da agahiya rastîn ew e ya ku me li jor nivîsandiye. Yên dibêjin wî ev got û êdî ev got hemû filîmin. Lê belê Abdullah Öcalan bi sedan kilometre dûrî bûyerê û wî wekê ku bûyerê dizane şîrove pêş dixe û nirxandinan dike. Bêrîtanê wekî sembol da afirîne. Bîreweriya Bêrîtan dibe amûra siyasî. Hêzên PKK yên ku bi pêşmerge ra ketin şerê kozika di rewşeke dijwar de ne. Nikarin xwe hemberî pêşmerge ragirin. Hemî çeperên pêş wenda dikin. Dewleta Tirk jî di wê demê da bi dewleta Iraqê ra peymanek çêkiriye û dest bi operasyonê dervê sînor dike. Dema ku ji bo PKK her tişt berbixelasbûn ve diçû, hêzên PKK û yenekê civînek pêşkêş dikin û bi PKK ra li hevkirinekê çê dikin. Ew peyman jiyana nêzîkî 2000 gerîla rizgar dike. Nivîskar Rûşen Çakır di gotarekê xwe ya ku wî di 2008 da behsa xebatkarekî ewlehiyê yê payebilindê Tirkan dikir digot heke başûriyan ew li destê me dernexistiba me hema PKK tune dikir. Hêzên PKK ji tunebûnê rizgar dibin.
لی عبدالله اوجلان جوی پیمانه نکیب خوشه. جبو تکوشینا نافخویی و موتیواسیون خباتکاران آپو حوجه سمبولیه. جبو کو زخته لسر معنویات شروان خوب که. جنش کاوه او اوجلان درباره بریتانی دا تعلیماتی که بلاب دکه او دبیجه. پیشمرگین طالبانی گازی بریتانی گرن و گوتن تسلیم ببه. بریتان تسلیم نبو. و جوان را گوت از تجاری خورادستی و ناکم. هن خاینن. هن باشور تنو ایریش شورش باکور دکن. نها باشور دبن باندور شهادت بریتان دایه. هر کس کالا ویدگه. پشتی وی آخافتنا عبدالله اوجلان جیان و مرنا بریتان به دگوهر تابلوه که خیالی. ده سال 1994 و 1998 ده دما کو تکلیه نینکی و پکی که باش بون تی گوتن کو بریتان گوتیه از تسلیمی کمنه پرست و پاشفرویا نابم. ناوه یعنی که جبویر بریتان تی داری خستن. ده سال 1999 ده تکلیه یعنی که او پکی که خراب دبن. افجار اوجلان جی ایمرالیه دبیجه ظلامین طالبانی بریتان قتل کرن. دما کو شر پکی که او یعنی که ده 2000 ده دست پیکر دیسا تی بیلا پکی که کو انیا کو بریتان جیانا خوش دست دا انیا پیشمرگین یعنی که بون. هیا سال 2013 کشتنا بریتان دستوی یعنی که دا بون. لیدما کو پکی که دیسا به یعنی که را لحف کر پشتی کو جمیل بایق بوی حفظرو که کنسای ریببر آکجه که لگل یعنی که او ایران پیمان استراتژیک امضا کر بجار پکی که دیسا به بیارا بریتان دا دیرکسیون شکان سر پدکی و بریا هر دشتی آیلا آکاد آتا در 2015 دا گوتو بو پیشمرگه این پدکی بریتان کشت پشتی هند نرازی بونا او دبیجه من و نگوتیه گاو بگاو ای سال سازی این کجکی پجاق کجکی و هر وها ده بلاوکان دا دبیجین بریتان تسلیمی پدکی نبویه بگوتن اگدن پکیکه پرزگریکا بریتان هر 10 سالان جاره که جنوب دنیسینه نزیکاتیا درو و برجواندی پارێزیya buyara Brîtanê cewherê pekekê dide nîşandan. Brîtan wekî sembolekê ku ji bo şerê di navbera Kurdan da tê bikaranîn. Tişta balkêş ew e ku Zîlan yanî Zeynep Xinacî ku xwe di artêşa Tirk da teqan dibû niha hema hatiye jî bîrkirin. Ji ber ku têkilî û stratejiya PKK û Tirkiyê hewce dike ku çalakiya Zîlanê baş da weregirtin. PKK li gel îlankirina şer a li dijî başûrê Kurdistanê îsal bûyera Brîtanê derdixe pêş. Da ku maneviyata şervanên xwe ji bo şerê başûr amade bike. Ko rêveberên PKK ger cîhanekê din hebe hûnê bi çi rû li Brîtanê mêze bikin û derewên we li ser wê çêkirî hûnê çawa bersiva wê bidin.